Zele ngokafowethu. Hayi black card isipindi lokho ngazobaba. I-audio yokufana ngifake kukwenye umhlambi. Uzwele iPhone 13 Pro Max. Ngoma weyambulala umono yeah bafana bale ngoma weyambulala umono ya uhambo lwami likamasikazi mfethu ngathi nje into engazalwa nayo ngoba phela ile yaqala nje ngimncane until beze benotice nasekhaya ukuthi I've got ke italent yokucula. And then ke ubaba wasengithengela igitara ke ngaqala khona ukufunda isiginci ngo-2012 yeah waphinda wangirecord i-album yami futhi yokuqala ngo-2015 nekade ngiqeda nje ukuqeda umatric ngo-2014 then 2015 ngoGood ngase ngirelease i-album yami yokuqala ngesihloko esithi phase nje-ke that's where engaqala khona-ke until kuze kube manje. Yiphi ingoma mhlawumbe engathi yafusha kakhulu kuleyo album? Kuleyo album yokuqala okukhona ingoma esasinabeyiperforma esihloko sithi intombi yomXhosa. Ngithi uma ngiyiperforma noma babengangazi kodwa-ke babe ngicela impilo ngicela mase ngidlale leya ngoma bengangazi nginjalo, so ngathi yona ingoma eyayikade nje ithandwa kakhulu kule album yokuqala. Ngathi Inkosi Yamagcokama Inkosi-ke the ngabe ngiqala ukungena kumaskandi nga-introduce lento yokusebenzisa ama-technique nama-elements we-hip hop wahlanganisa ngamaskandi ukuthi kuphume into ehambisana nesikhathi samanje, because isikhathi esafika ngazo umculo kamaskandi kade uthatheka njengomculo mhlawumbe wabantu ngathi bangafundile. So saqala-ke senza ingoma nge-English, senza ingoma safisha ama-artist awamanye amajele mhlawumbe if I'm not mistaken okay